الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي أخون أول من مسكتو قم أفتاق هوما دو غري مقولنا ما دفوق كوريا مجندني رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة قلون هوري فلاورتك درستك egotung algon men takuraro ko handang kormong anna fadan baragina wahakata dekegin gosfave wisaka darus algon men wani kuriya gin gosfa algon men darus tam medukandalang devana fahara jehunu yuruga algon men na wani syarah quran fashifa imam bukhari rahimahullah ge al jami' sahih nuwata sahih bukhari egotum furtama hadis ke wa kalgu men wani dakka ehnamas ma tafsil sharah kan kalgu men no edamu agul men wani hadis ke rawiya be egotum wa ka dakka fa mi hadis ke rawiya ki umar ibn al-khattab radiyallahu anhu amirul mu'minin ekade gfanu ge siratu ge bayin hadisat kalgu men wani edo hoga ali alwala ekade gfana ki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi be kalon kore abu bakr gfana foga dengeme materi sahabi comme kas imam bukhari rahimahullah ekade gfano ge al jami' sahih ga dhikr qurba furatama fotaki no tagennawa fa furatama chapter ki wahige fishon au haqiqatuga shakke vesnay imam bukhari rahimahullah jama qurba fa fotaki hadis fote wahi fashigin agoy furta magenno muge maqsadaki hadisaki ay wahi ka Allah subhanahu wa ta'ala muhammad sallallahu alaihi wasallam gamacha bawa lavva wahi bas furta hadisaki bas kirit Quran ge turung Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wacha bawa lavwa sharoi enge wontaka amur frutan adi hame kale gfana amal kurevuma angawa fawa amal frutaka ekale gfano ge iqrar frutaka kanka ehem bima imam bukhari rahimahullah mi hadis bas frutaka matiwari kama maakkan libi ekale gfan imam bukhari mifada fate jama kurumge maqsad ki ei wahi jama kuruvun kamuga wati be dhikr kurabba fevani anek kolum rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi risalatu ge feshuma ki ei wahi bawa levan feshun kamuga wati ehbe kale fan babe gennawa fa be kaifa bada al wahi kongotakatto wahi feshigin ai enamas kurire galgol men dannawali fadan ekele fan gennawa fa hadis basfulu emme furata gennawa fa hadis basfulu nota umar ge fanoge mi riwayat mi wahi fashunu gota behe riwayat nu galgol menna ekan enge galgol dannawa fawan an yahya ibn sa'id al-ansari qala akhbarani muhammad ibn ibrahim at-taymi annahu sami'a alqamata بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
يا أيها الناس أمها ميستكن إنما الأعمال بالنيات عملت وني نيتك مجش وإنما لكل امرئ ما نوى كم ميهك بس emihku niyegen kameke wani emihku kuri amalaka faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih mihage hijra kurun ei Allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam ge amur fula nota edefaran adagen kuri hijra ekkamavana ma fa hijratuhu ila Allah wa rasulih enage hijra wani Allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam ge faratan edefaratu ga amur fula kemunge faratun kuri kame gotuge waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha dunyavi edumegga dunyavi manfa'en hoduman hijra kuri mi hekkama vanama aw imra'ati yankihuha nuwata mi heka kaven kurmataka hijra kuri kama vanama fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi eneyan ena eniyegganege gastu kuri koggen hijra kuri gastike ene onnani manike ekamegge niyata gastuge matchashe ekamegge ajur libigenda mi wahi feshigen angotuge waha kennu ehmege ilum merin waha ka dakkawa fawe imam bukhari rahimahullah kibegento mi hadis kenna wafani agon dannawa fawani imam bukhari rahimahullah ge fahatun dem wadagen nebi mi ummatuge hadis jama kurave bayin imam berbe kadun khasako misaka 40 nawiya fada khas waki hadith jama kore bekanun emme furatama gennawa fawani mi riwaya imam bukhari rahimahullah kare fanu ge foto ka gennawa mewa innamal a'mal binniyat bebe kanu widalu agotum imam bukhari rahimahullah mi riwaya gennumuge maqsadaki ekede fanu ge mi foto ga sahihul jami' ga nutal jami' sahih ga no sahih bukhari ga kare fanu widalu nuwe muqaddima e gotuga gina wahakatak amille fulu wahakatake vidale nuwe ege badalu ko ekele fan me gennawani wagutun rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fule mi war muhimmu hadith bas fule sabaki mi komme kame ves bina megim wanje aslu niye qasdu emima ekade ge fan me gennawani algon menna misalaka dannawanya ekadege faanu khud efeli uvam fattawa maqsadaki Allah subhanahu wa ta'ala ge wajuful adagen ikhlas tari kama kamuga humuge tasawwur ekadege faanu ga amil nafs fula gennewma adi hame hemme algun men misalaka miyadu algun menge wetwe mide gaagandaka barste ka warkan aharuge jiluga algun meden imam bukhari in feshige ekayfanuge mifai misaka sharah kurun kamavyes nuwata dirasa kurun kamavyes komme kamugaves mi kamuga masako fa komme farategge masakkatuge feshumakki ikhlas serikan kamuga eba wanje adi algon mengeves mi darusta algon men misaka adu kamugaves record kurun kamugaves live kurun kamugaves min komme algon menge ikhlas serikan eba onnje algon menge niyatuge machan algon menna eka nimigen dani maniki ekamuge darumaya thawabu nuwata agon menna ujura libigen dan emi makum masakkate fasharu wasara muhimmu kame agon men ikhlas sari emi mekale fanu genna wa famewa riwaya warabda khas wege hinga islami ummatuga bayin hadisaki ei hadis ge maccan note hadiso ge maccan islam diinuge muli ilmu khas ko fiqhu daturukura nuwata ege washagen dawrukura madartake misalaka algon men komme kamaka balalis figuge komme babegga algon men beenum wana innamal a'malu binniyat niye e amaluga onna ehme imam shafi'i rahimahullah widalwani mi hadis wadegende figuge haddiya baba mitanuga imam ge muradaki imam shafi'i rahimahullah ge muradaki evs halega haddiha babu ge wahaka vidalu mennu ammukon arai bahuga zamanu sure haddiha ge barutoge number take asfa hunnani adadu ginakam bayan ko dunum goto engoto kadannawnya figuge komme mawdu galgumen wahaka dekke sagumen beenum wane ni innamal a'malu binniyat amalta bina gambani niyatu gamachash dimmitanga suwalaki innamal a'malu binniyat bitanuga muradaki ibadatto
nuwata ibadat aadat naniki adukama muamala nuwata aadako algon me kongule emme ha kankan egetere wadigen daneto shakke besnek adukama meduga yagin komme adukama bes sahawun wani niyatuge mach ehmema komme adukamega niyen ebe onnen jehe e niyatuge machan e adukame sahawan ehma adukan sahawumuge sharutok terega sharuten ei ekamuga niyen otun Allah subhanahu wa ta'ala ge wajhufulu adage ekame kuru misaka aadat nuwata algon me muamalatu gotuga kongule kankan adi emihi gambe nafsa misaka kongule kankan kamuga bes misaka wazifa en ada kuru emihika duniyawi gotum manfa'i wes libigen da misal musara wes liben misalaka miyako kasratu kurun nuwata miru kana nuwata tafatu keunta keun nidun aram kurun min komme kamaki wes emiha ge niyatuge sobon adukama kavve emiha dorma libe kame kamuga vegende wazifa ada kurani salan jehumun aragane miistakunge kaariyak gos nikamati umun aragane fudun terive abidarim belehettuma takakama vanama enage niyataki ei mativeriyati shakke besnen emiyako kora masakkataki adukame hama ehme misaka miyako kasratuko duwe hinga hadakama vanama enage niyataki ei enage sihhatu salamatun hure sihhatuga ena Allah subhanahu wa ta'ala ya adukan ada kurumuge faagati kan ene libifa otun kama vanama eheri fennani ene daruma libi hunnane kan egota miha ka ke umugamis enage niyataki ei hashiganduga waru jessum kama vi Allah adukan ada qur'ane hashiganden ene libifa hurun kama gumuge gasu ekkama vanama ene ya daruma libi hunnan hame hemme ena aram ko nida hedika mugavis e huriha kamege maqsadaki Allah subhanahu wa ta'ala kuttam gumuge hakata enage hashiganda hodun kama vanama ene ya ekamuge sobon daruma libigen dan emima imam bukhari rahimahullah waram muhimmu muqaddima en astu genna wafan devana kamaki kibegen to ekade fan muqaddima e gotuga gina wahakatake nudakkawa fortamas hadithun fattawa fmoti kitabe chapter e genna wafa ege dasha babe genna wafa demme gennawani wagutun hadith ituru wahake enneti maqsadaki fotaki ei hadith fotekkamuga aguma qiyamiha not adoha miha emme fortamas ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith bas fulun ena feshun aslu muradaki hadith bas fulu gon den nives kuri gon ishara kulli fadammi Allah taala ge wahi manik Allah taala ge hadratun angawage nuniya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge fara pulun min ebbes bas fule nana Allah subhanahu wa ta'ala an-najm suratu ga wahi qurwa fa fada gon me mawduga warat tafsiri waqatake dakka fawani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha ikade gafanaki hawa nafsa ikota waqfu dakka be fule nune note be kale nune ikade gafana wahi gotuga bawa levve echmenu ikade gafano widale noy imam bukhari rahimahullah ikade gafano ge ustaz yahya ibn sa'id al-ansari ge arihum mi riwaye genna wafa miwani mi riwayat ge wa kalon kurirega denne viruga danna wafa wane mi riwayat ga ammu gotegga mi annani sami'tu timan adu ehime mi waruga darajage hadith ilmuga rawi ge dulun sami'tu ehem vidal wajji kama vanama sami'tu ge muradaki shakya wasne ebekalege kamfe pulun e adwessevi ehennuniya bay far misaka an miveni mihen ojjeya ei eveni mihegge faratun a khabar ekamuko faharega emihege kamfatun adwehi wahake kamuga nuwedan ehmima waram matiberi daraja egge bas furutake benun kurawwafa rawin tamivani furatama yahya vidalun akhbarani muhammad bin ibrahim at-taymi ei ekayfan ustaz timanne khabar kurvi manaki vidaluwi annahu sami'a ekadefanu essevi manaki muhammad bin ibrahim at-taymi essevi alqamah bin waqqas al-laythi vidalawat adu esseva yaqulu vidaluwi alqama vidaluwi sami'tu umar bin al-khattab radiyallahu anhu
Umar ibn Khattab radiyallahu anhu vidal wanikon adu essevime alal mimbaruga manike khalifanuge khilafatuge duwaswaruga mimbaruga hunnawagin masjidun nabawige mimbaruga ei bodan i'tibaru kurwe gotaki sawbaki ekade fanu khilafatuga verikan hingawafawani masjidun nabawiga minangati madinaga ehme mekade fanaki mistakunnagen imam jama'a qaim kurawwa imam قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تمن كيف ادرسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورفنيكو اما حديث کے اصل راوی صحابي عمر الفاروق رضي الله عنه سيبدالوني تمن كيف ادرسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كورفنيكو يا ايها الناس اي ميستكن انما الاعمال بالنيات متنوغا انما يكي اريبوغا حصركم وكي كم خاصكم adi eyakuga ta'kid kurum washimenigen mani kashawru koddino misak innamal mu'minuna ikhwa hama kashawru mu'minun wakan kashawari akhunta kekkamge egotak innamal a'malu binniyat amalta wakan kashawari niyatuge matchash bay bekanu vidaluwa gotuga mitaluga innamal a'malu binniyatuga mahdhuf ve ay mu'tabaratun innamal a'malu mu'tabaratun binniyat amaltan i'tibar kureveni manike amaltoga goikkanda eleni ei konkahala kamekka misaka thawabuli be kametto nota adabuli be kametto kanda eligen dani bin niyat niyatuge matchas lobita khunne niyataki ei waram muhimuka Allah subhanahu wa ta'ala ge wajuful adage ikhlas sarikan algon men amaltoga bahattanje faharuga misalaka algon men visnala menga war faseha kame en imamaku ge fahatuga ekiga bangi go mukuri not haram matta kubiruga imama yahuga baaveribe fortama safu algon menge tereng fansa haka fastolaka be fulum misadaka hoddawa ennamas jehijigen tibbawa debe fulunge ajuru namaduga ajuru en imamege fahatuga komme gotegga wes kiyumge digumen weswani evvere ruku sujudu weswani evvor sobaki e jamaategen imamege fahatuga evvogutegga algon me namadu koramun dani jehijigen tibe ekamako edemihunge namaduge darumaya thawabu uda bimaha tafatuge hingada niyatuge sob ekeggenin hazurwe emihage khushu'e terkama khudu'e terkamge sobun enaya muli namaduge daruma furihame libe iruga ane mihage namaduge daruma maduge hingada ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani adamuge dariyayan enage namadum debe kule belibe bay faru adamuge dariyaya timba kule ebba not hatorba kule ebba not fasba kule ebba not haba kule ebba en hadis kurawa manga hadis kurawani dihaba kule ebba slibe bay faru enayan enage namadum evvis darume nulibe hema niyatuge muhimmukan ikhlas tarikamuge muhimmukan nien hazur kurmuge muhimmukan algon menna egen ebade amal taken harakat take kurmenno muhimmi e kurave amal algon menge ni sida won khalis nikam ballawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon menna khabar kurva fawe qiyamat do mahsharuge maidanuga arshige hiyawai kam fiwa hin evs hiyawai kam nuwa duhuga arshige hiyawai kan libe ebbawatuge bayaki nota ebbawatuge mihaki esifen huri mihaki ei mihaku enage kanaatun kura sadaqai watan nenge ha sirrun sadaqa kura miha nota sadaqate kuri miha mi riwayatuga eggotakavs nade ei kiha warigge sadaqatekam mihaku miskitavs bina ko fane bayako emmennan angagen bayako emmennan enge gota emihage midenne wono khasaka menne sadaqatuge nuwata hedage dorma libene na nir rangaliya ekamako evves farata kannege balla inge kanatun qura sadaqiya furiyam basfuratu rasul sallallahu alaihi wasallam argumena ta'bir qaddimu to mi hadis qorofani kommegotek ges mihege kanatun qura sadaqa waatanenge gotokanno korven mihawi yami e de gunawonuge ves veriyeki ehennamas maqsadaki ehawe sirriyatuga sadaqa kurumuge muhimmuka ekam komme sadaqate lazimennon eha sirriyatu quraka bay sadaqa kurvena faadugas
bay sodaga kurven sirriyatu gus sirriyatu kura sodaga ves hunnam wane efade sadaqatu ge sawbun emihayan ebe libigindi arshige hiyawa ga khasa gotegga emmeha makhluqatu ge tereng qiyametdu ema amalta ikhlas teri uma kariwan ena Allah subhanahu wa ta'ala sirriyatu ga him farataka nanga kura waraka ei maqsadaki mi denne uno hadis bas fuluge balla wangeto niyatuge natija rasulullah sallallahu alaihi wasallam algul manna qurba fa wa saha khabare abu bakr gafana behe gotun jassawa fa wa ekale fon ga matiri kama behe gotun jassawa fa misale hadis qurvani abu bakr gafano ge iman teri kan tirafatuge e farata ane farata muli ummatuge iman ka muli ummatuge iman ka me ko bat eduhum fashgin qiyamata ahamiya annaha misku kiha imandaro kiha taqwawari kiha zahidu mihum ulenetu ekamaku hadis qurvani muli ummatuge iman terikan tirafatuge ane farata jama ko faale bunas abu bakr gafano ge iman terikam ge faray burawegen danet ekale gafano ikhlas terikam attaka ekale gafano ge niyatuge khalis kam attaka ehmega rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanun eha matiyori bekanun kam ge wegendani haqiqatuga nobeta khunne engilwato rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sahabi bekanun navure amal kure vumuga ma aratibbe tabi bekanun tibbe nota tabat tabi bekanun tibbe mi ummatuga amal kure vumuga ma aratibbe ma muradi ma gina amal kurfa adi egitu rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawarijun ge sifa kurfamun bayan kurfa fawe tiyabamihum reganduga realukan kura fadan note evure itura dual rode fa fadan note evure itura ebamihum rode fa hadan tiyabamihum nukuledun teriwa hawane ebamihum na ekuga note ebamihum na evara hiyo malkura ekamu hadis kurawani duni dandi duni fonuwalu man enna duni alwa etin duni du kollumu nattagen daha saafu kama halui kama akuga ebamyo islam dinu ge terem beru gen dan khawarijun ga wahaka em lobe da khunne agul menna mi engeni amalen nun kam muhimmi e amalu rivetibun e amalu ga ikhlas tarikam huru em Allah subhanahu wa ta'ala kirtu qur'anu ga bayan kurabba fawani hiyo amalu ge wahaka liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tibami ngatereng aktharu amalaike nu wahi kurabani liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tibami ngatereng emme riviti amal kurani kumbe to mane ki emme ikhlas tari ebegge niyata qasdu emme safi kumbe to bello mattake amal kurumuga emvege ibrahim alayhi salam allah subhanahu wa ta'ala hadratuga ekale gfano ge dari faskolo salam ko devunga di dua kore viru ekale fano e vidal woni kir qur'an allah subhanahu wa ta'ala gumanna khabaru kurwa fani yawma la yanfa'u malun wala banu mudalakum dariyakum manfa'u qur'an dua qur'an miha mifada ihsas ta genne umaki muhimmu kame enage dua ga ikhlas tari umattaka ibrahim alayhi salam furtam egenne men eduhuge serious ka yawma la yanfa'u malun wala banun shakkim bisne lobeta khunne allah taala wahi qura fala ansaba bain allah subhanahu wa taala ya nota mistonge medugan wa nasabuge evves gulume nonnan adi allah subhanahu wa taala evves alaka nasabuge gulume nonna hemvima kumme naslakum kumme nasabakum kumme hasabakum anna mihe kamuga yes emihage amalu miga muhimmi inna akramakum indallahi atqakum tabamun gatareng allah dotuga emme karama terimiha ki emme taqwa warikam bodu miha
එහෙම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකලේ ගෆානුගේ ලොබ්බෙති දරිකඹලුන් ෆාතිමා රදියල්ලාහු අන්හා යන් හදීස් කුරවනි යා ෆාතිමා ඒ ෆාතිමා අන්කිදී නෆ්සකි මිනන් නාර් කම්බලේගේ නෆ්සු නරකෙන් සලාම කුරාෂ් ලා උගුනි අන්කි මිනල්ලාහි ෂයියා අල්ලාහ් ගොතතුගා තිමන් කරේ ෆානක් කොද්දේ වේනේ බස් කමෙන් ඔන්නා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එකදේ ගෆානෝගේ හෂිගඬුගේ බෙක්කමුගාවා ෆාතිමා රදියල්ලාහු අන්හා යන් හදීස් කුරවනි දරිකඹලුන්නේ දරිෆුලායේ ෆාතිමායේ කමනාගේ නෆ්සු කමනාගේ අමිල්ල අමලුන් කමනාගේ අමිල්ල ඉඛලාස් සරි කමුන් කමනාගේ මසක්කතුන් නරකෙන් සලාම කුරවවාස් කීවගෙන් කොම්බේ කලේ මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් තිමන් කලේ ගෆාන බප්පා ෆුලක දරිකලුනටක අල්ලාහ් ගොතතුගා කොද්දේ වේනේ කමෙන් නොන්නා නැති මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලේ ගෆානුගේ ලුබෙ දරිකඹනු ෆාතිමා රදියල්ලාහු අන්හා ය අල්ලාහ් තාලා ගහතුගා කමෙ ෆුද්දවනු දෙවේරු ඔගුන් මෙන්ගෙ තෙරෙන් කාකට්ටකාතෝ කමෙ ෆුද්දා දෙවේනේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදුරතුගා එමීහෙකු අමිල්ලෙන් එමීහෙගේ සලාමත රක්කාතරිකන් හෝදාගෙන් මෙනුවී ei komme mihige komme dariyekama vies komme mihe komme bappekama gavies komme mihe komme mammekama gavies komme mihe komme ambekama gavies salamatenne ehemwegin nuh alayhi salam ge darikalun garagui mihunge terem wegen di ehemwegen nuh alayhi salam lut alayhi salam debekalunge ambin allah subhanahu wa taala kafirun misal jesefa demihun kamuga levvevi هم هم أنك كلون الله سبحانه وتعالى مؤمن تكنا فرعون جبار طاغوت نبان ولفا أنا ربكم الأعلى تمميت يبام يجمع متيركم ربي بن دوا كرمنديا إتن هاس بني إسرائيل نقتل كرمنديا أنيا ورياجي أمبج مقامها النبي آسيا بنت مزاحم mu'min ekkamuga wegendi allah subhanahu wa taala ga hadratuga ekamana yattaka gandoru kole tayyaro kurevvifa wakanno tayyaro koddevunge de ekamana du'a kurevvikamuga khabaru emme fahum fonuvunu emme matiyoregemwa ummata bawa levunu emme matiyoregemwa kirit qur'anuga allah subhanahu wa taala dhikru kuravwa fa evani ehmema lobeta khunne ikhlas sari kamaki waram muhimmu kame niyataki eye amaluge hewa nuba darumeya thawab khanda ala khandelon ehem wegin imam bukhari rahimahullah ni hadith me furtama gennawaf mewani adi hama ehemme algol kurin ishara kolli fada'i kale fana focus wada genne hadithul muge muhimmu hadith jama kurvi gina ilumberin ebe kanunge fotta fattawa fawani innamal a'mal binniyat me hadith mi hadis ke khas kama ki lobeta khunne agun menge terega wahaka dakka ba emmihum gune ule ahadu hadisa ki ei hujjat nune adi mige dos kole kurin agun menge terega waruga dia baro libigen hure fatura mondia visnu memmi mi hadisa ki ahadu hadisa sobaki mi hadith riwa kurvi hama ekani sahabi bekalunge tereng hama ekani umar al-faruq radiyallahu anhu ekani ahad hadith kavani hadith ge chenu ge tereng evves hisabegga ekaku ekani riwa kurva fuwa kama wanama ei ahad hadith muli shariyat ki lobeta khunne ahad bawa levume Allah Ta'ala hadwatum wadaganne Jibril alayhi salam emme bekade wadage Muhammad sallallahu alayhi wasallam khabar kuravani efo Muhammad sallallahu alayhi wasallam istakunna khabar kuravani eves emme bekade muhimmi ki adadu ginomanno muhimmi teduwarikama amanatarika wafatarika emihege teduwarikama enage sidaka ikhlas tarika imam bukhari rahimahullah mifai agun dennevi liwwamum vidaloni kiketo
ballava ikhlas rikamuge natija duniyega qiyamata hamiya muslimun balagannana fotek gotuga ekale faanuga mifai wefa mewani kiritu qur'ana jehigenden emme mati darajaga vidalwani timan kalege faanu mifal milavani timan kalege faanuge werrabba demeduga wa hujjate gotuge qiyamet do manike allah ge darbaruga timan kalege faanu jawabu dari wan jehenka yaqeen kurawagenne me famili uvani muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hadith basfuta ke daskurmuge hidaskurmu qabiliyatu timan kale fanan ilahu devviti emme saha khabartake ikhlas tarikama kashur kama abgam istakunna for ko devvi kamuge hujjate gotuga allah taala ge hadratuga hujjat dekko mas ewaran ebe kanun ikhlas tare wada ganno يفو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض ميدي عملو جواك إنما الأعمال بالنيات عمل ونينية تجمعش نوتا عملو أمها عمل تكفنينية تجمعش مي عمل بهبة دمي أنني وإنما لكل امرئ ما نوى كم ميه كبس أتي ميه كو نيجين كمك مي كنكورا ميهايا لكل امرئ ما نوى كم ميه كبس ونيه ميه كو نيجين gotegge maccash yefo muhammad sallallahu alaihi wasallam ki ungannawa devumage emme mati darajage ustad ehmegen kihinetto mi vidalu basfuluge hagige denegannani hadis qurawani misal jassam faman kanat hijratuhu mihage hijreki ei ila allah wa rasulihi allah ila rasul ede faratan ede adagin ena kuri hijre kamavanama fa hijratuhu ila allah wa rasulihi ena ge hijra wani allah ila rasul sallallahu alaihi wasallam ge farapulash manaki ede faratuge engewma ede farata kemanterum ge faratu ena kuri kamake wala saf misal e fo hadis qurawani wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha ene dunyawi manfaa'e libigatu mattaka hijra kurimi ekamavanama avimrati yankihuha nota anhenaka kaaveni kurumattaka kuri hijra ekamavanama fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi ene vani ena ekastukun eni egganegen kuri gotegge maccash hijra kuri emmes kuri miha wes hijra fahum wes hijra ehnamas hijra ge niyatuge sobun enaya ikamuge daruma tafatu gendani ehmi ma mikha kan kam ga lobeta khunne agum visnalan je kam misang hajjat damiha ena dan jeni goti emmenna aila emmenna gatti mage ha emmenna darinna ramfak ganna kanno no to bazar kolla kanno hajjat dambani allah subhanahu wa taala ge engem walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata ilayhi sabila نوت وأتم الحج والعمرة لله مي إنجم نوت وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق مي إنجم من إجابة نما قطو إكمكو إنا حج قالكم إخلاص ركما يكو أدا كرما أكوغا لاري جندي وركا جيبوغا فاسا هوري وركا إنيا بازار كوربين رنغانبين مي إسلام جه تفاتو كمك مي إسلام أقول من الدسكت دي كمك miheka devidan hijuraya e hijure dara shay gawle miheka kaaveni kuro enam senega niyatakavan jeheni ikhlas ri qastakavan jeheni allah hattaka hijura kuro den etenu ngene libunu manfaage terega miheka kaaveni kuro nota wiafari feshun nota enum wes kamel libigen diyi ei mana kamennu ade kamuge daruma gelligen dana kam vesnu niy khalis kurumi qastu kuri heukan efo enaya allah subhanahu wa taala duniyawi kitab bodu manfaae minwar kurevis ei enage amalu ikhlas serikan gelligenda kamenno ehmi ma agol menna mi waga dakkale uni imam bukhari rahimahullah zikr qurwa fa no to genna wa fa furdama hadith bas fula behe gotum fahato miyan hadith sa ki boda mi baba gulum huri kihnetto wahi feshigin ai wahi ge emme furtama khabarta ki kobato ekale fana wahi bawale modi kihnetto wahi ge furtama doge hadisaya mi wahakata imam bukhari ge nawafa wa irwa wal dan nawafa na gol me mi darustoga balani mukhtasar kum imam bukhari ge fage ne beta furtama kamaki imam bukhari ge fotaki mukhtasar fote mane kurkure fa wa bihas itur wahakata nudakka wa ge nawafa ehnam se kay fa takurar kurwa fa wa riwayat wa shuruma ekuga algon dan nawala fawani algon me mi kulasoga kuriya gendani e
صحيح الجامع نوت الجامع صحيح نوت صحيح بخاري کے حدیث تو گترین تقرار تک کنڈو وافا اکلے فان ایک تنتنو گا ہیں گنوا فور بیعت کنڈو وافا مختصر قرب وافا وا فتو گترین فتکش مرگون مہارو می درستو گا بلالانی ہم سیدھا نمک گتگا مختصر صحیح البخاری مینا دیوواگن مہارس دنیا گھنوی سعودی عربیہ کے علم بریکم گا دکتور سعد بن ناصر عبد العزيز الشثري حفظه الله جمع قروا فوافي افن اصل گتوگا بلاغ هنمس صحيح بخاري کے شرح اول میں پورے مگندن اراد قرویا ان ہفتہ کا اول میں ہو مدوگے رے مگر نماز فوگا اتر حدیث تکن علی الوالا واہ دکال مگے متوری امید کو اللہ سبحانہ و تعالی حدتم واگن کے ہارگا اول میں میرے کے درس نمالانی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.